Ulo o ubadum ulawan ka ya ka shlem trikam jong unong sang hima ha ka step sngi baar hadien baka kubor halor ka chingklat no bakindit jong editor iba lambok thaba kalawan poi iba thaba ila klat no ha ka step sngi baar ha shwa ban poi ha Bethany Hospital Shillong hadien ka jingshitom ka balaban kansan hai lakhai iba lambok thaba haka khatsan tarik ujiliu shiajar khandai spa new puwe haka shnong nyu tamar kabadon haka than riwar ilas dang ye ka jing puli jing I nakaway naki school shnong but hadien ka tu ka ni snem ilalet no sha socialong ban betengi ka jing puli ba sha drong jing iba thaba ila penya so haka class 7 ha St Paul Seminary but pendebru ya ka high school leaving certificate examination HSLC house nem shiajar khandai spa prapopra hadin kani ila penya so ba ka Shillong Polytechnic but pendebru ya ka jingpuli mechanical engineering house nem shiajar khandai spa khandai pasau iba thaba iba long uhin man rang ba jangki hindring wut shipara ila no shadien yala ikurim kong Mildred Sun but laingut ki khon iba thaba ila don banta ba unong sang hima na du usnem shiajar khandai spa khandai punreu but shiajar khandai spa khandai punyo hakajo kapor ila shimti kung editor jong ka kot khobor house nem hajar lai but ila bad ya kani ka kam hadu kisngi bakhadu chungi nalor kate iba thaba ila ya don benta lang ru but kiwe ki kot khobor khasi but phareng kibadon hapo Meghalaya kumban shupin kan mau iba thaba ila long ru unong thok khobor ubaning kong hapo kajala banyo pediang ya kawe naki khusnam bakrautam hapo kari India ya kabalate kum Ramnath Goenka Excellence in Journalism Awards ya kate ka khusnam na ITHE da kalampang barim ka yengdor bar Lok Sabha ka Sumitra Mahajan ha ka bayade ba ka jingklat no iba thaba nagalyang umintri rangba ka jala u Conrad ke sangma ula pha ya ka kurwo snulem shiki baying hasem jong ha ka ju kapor kila don ru saki weipan kibalapen pau ya ka jingsulem halor ka jingklat no jongte unong tho kubor nagalyang ka Shillong Press Club ba ka office unong san hima ru hinne ka sngi kila penlong ya ka jingelang snulem kum kadak bankin mau burom yote rangba ya kamen ka basa jing iba thaba in satep don burom hau lom jing tep ka balang Catholic ha maulai maudat baki pata ha ka sngi pale ka jing do no yu uni radba ha ki kam tho khobor walong ru urishot pas kem jong unong san hima kalapen kathang shi ka de ya ka office hi brok away naba kan long ka ba ban pendapat ya ka jaka ka ba thli ka ba ula no shadin nakaliang ka office kanyai kan mau but perto jam ya ki jingsen yang jo uni rangba shaka kam tho khobor ni kam na kaya kasang ni dak ka jing sosi ba khara ka ba ni du loi ipai baju pai baju sumari ni ba pendapat biang ni kasang ni baju ai ka jing senen jikrau ni adu dang red adu dah he wala dangi hakapor bani dang khana ba kana ru ni don berbo ta jing sai lai henrai kani ka long ba wan kai ka ba sosi ba jam ka ni kaya kasang ko jang ni kong ni shop nga di ka khun ka ban kong do jang iba lombok thaba iba di editor jang san ni ma de nga shka ban pen pal ka ba jam nan ka sngi pa ampai perkhat iru ba kini ki ba ro kinjai namar ba aku po ba wan ber sngi ba dan hayo em ni le hira khandat ro ndre aku po pat ba iwan min miet na batre wan phai na batre em dan kita ka jistom iwan mi por khat arsteng bala dang bakal ha ibu ibam idi kembaju long hi hak por si bejisteng bakhi tu jumai bajuru idang yo sno ndeke jan khat ba istom kan sana por la steng de por la steng ba istom kan taro nilai kersio yang ngai ki dawai ai te mas ndi dawai te ilat i ka kapo ai kom to la long kampang hat khandat ndai so shikang pada i ki be ta ka jing su waktu i la long kom ta ma wo beli la shimno i ya i wa ngapan pedang ya kan ni ndai wala ka tangi pha la phai i bine sport hospital no la ka tangi ale china zaran ma be kom ba i kwa ale china zaran hospital ni china zaran hospital te dan ring ila kumino ka khang te ka hospital ro te ngili phat ba Bethany da lip pa Bethany pada ila pedang ki doktor ta ngi ai oxygen war ba ai oxygen pada yong bai bai la brot dat ya i ila kam ko jinga tho ipara hing ila batai hing bai la khat na yeng he iklat na hapolitis ke mak na yeng idang museum de hapo bai pai ni hu pada i kini pas e ku ti chio ta la khat lo kan
Dia dapat hospital ngidang dan jikerman ni baong berinsan islang nak. Dari dapat hospital pan ai oksigen yang bila kalat nak kan. Habis ni ai oksigen. Dia ai oksigen ikut tu ki om baila. Penting nak kenya ni om bai la kalat ipa. Entah ya. Ini kalau kajing duk nong ya kaya kasami jangi bakal buat apa nama dia mai bolong research cakap yang kasang iba jupet ya ka kaya kasih nak yang kasang iba jiran dekat bangi kun apa dan kuno ngujik ya ide mai bakal bani Arab ini ngujik ino ini dah sidang poro iklo bani Arab ini ada kuno kino ngujik ya ngidan lain ngujik parang ada bahaya do para sinrang jangan ngidan arun dia ngadan kun ibai awal kajing tak bipa entar nak lasni haka balang katlik motawan haka por arsideng Ilo Islam pala tre po kung no sanha na kung wala Islam thai no Islam kendai pu lain kendai pesan kung tahi la tre buat nang sanhima ni kong do siang la tre por pang merpang la tre kung baka tu kan Islam jadi tre sa nong san nong san tre isu irap lang i po long time sa ikut turu itre lang turu jadi empat ilayo pada po nong san ti la tre bila tu na kandeng kejong ngai sibat ngasno kendit hadu kata-kata kan bar kowe ro lo kejong sui ke bakraw no ma dang mentadang kumba asni na kandeng kejong idang wan hi jong ngaben sing interview chapang kai kejong kejong sion kejong imo kadien ba lawan sampang ates syaril lajong kata ka bangai kenduk ni tesipun dia ngayo kan batiro ya kapur di kenduk ban ngai imdan kono kejong sitong ne kan ong bi utpang mintai kan kejong klat jong mentak sing kano long kai bapan kendit nga hadu kata-kata kan kadang-kadang jong nga tengah don kata iban ai kejong fulan di bahaya kasem baro di pun di jong ibaro berkuncu ya baro kene ki nong trai juga sanjima banda kadang jong kemde bentuk mesin kadang ya kecapkan ke kam kecap jong ki berkuncu di bahaya ngasem di saudiau ya kejong klat jong ki te nak kadang jong nga ai tu kita kejong di sini tapi ya tu yang ni dan ang kajing sudu nong nakleng jopi ba editor junong sa jima laklat no diklat di balam mana step adin bingla yo jengtem ba di pencet balak klat dalam kalong kajing kredit ba lu su ban batai bom ndot kentim su ban ong ba di balam bat adu mentaru ba ngidan hing jong i ngim su langit di balam laklat man thei kalong kajing duk nong ba kau ni nama di balam ila sakri kum editor do khat news na mi nado argar lai adin balai asim di wan balam di lolong show editor ba ubalakip sa palat ngim katas nem ngala tri hau no sanghima pampalap kum ni editor be show editor bala bakit sia plat ya kam bung judan simbalarung apa office judan kado ru ga dakui ki ar kam badi ditang ya ka kami bat iki pravetri lang ru kuntai usnoba ni diban trihop ya kam takadaw kalong ke cintu ke bakraw ba ilong sanghima ya kayin kesem tun balam badi ki perlo para kai ni so kade ke cintu nong ke bakraw palat pemila doi balam buru uba tristom tai keduk pi kenduk meno di balam kaji kenduk tingi kenduk himan kesni sipangar pang bat menit tu sya bangan mi na wis lakran ni balam ngong sehat ya nak pina tu suang ingatang ko hi ba ngan hoki likloi du sawat mata kesni marni kami kloi menin tangkatai ha ka jingpet jong au sini kesni ba i entah mang yang isi kenduk man kesni ngai isu ideal hi malu malayu balam ngan kini teo maro ba ya thoi hiru ba udon tangkai gastrik hi mendan di pang e ru tangkatai takadau long islo ngok ya jing klat kendit jong balam ba min so la mendur so bet ba balam dan hi bat ni apa jing so jong ni baru kai staff so kuntai gede jing kendit jong office hi baroi ke ba bisi ya kendit klam kanu jing pang ngaro ko meningkong hi habayo ini ko kubo ko susi ktang am simna ko pakhat namang simna ko jing di ndai inong syukum no haba kajing ya bi kalawan lade ko pori uban ne te kajing dunong li kalong ko bakhra khamtam yang wei ne ki prawi tu lang ba dei balam hi balawin lam nga ko no sanhima bat kajing du yi kalong sa kajing du nama dei wei balai lam nanti ban kai ko no ban ta ko no ban ni gini ti ko no banyalam
te ngasung bakani gajing kalong sya gajing di pabakraw tam yang Hai pi kenduk-kenduk i ba long. ni menen ni sutna bahang idang ya kenduk ha ke sing dang gi sya lang idang ya kren lang ya khana idang ya reki idang batai sko kami ngaba sabes tu la shay le na sta le na dampa te da kamen sim ko sutna dang sim ko kami si sutna ko mo ay kata di ba mbay kenduk insan men hakapor step mengira company ko buat tak syahdu thang kamen sim ko ni ba hidup kerana raya bahasa ada kisah lah ada dia dari beriba lam kalau yo long ke keluar ke bakendit nama patang bayi pang nama yo cuci ini di dari pesan kami kalau kayak bakta ya kayak tinggal kayak itu apa ini nasi nanti yang kami yang nasi kemudian ya lah dan dari apa itu solam sui di nama radu baru ya dari kan election kita tahu baju yang dalam perang apa jadi dia kerja ini apa kau mau belajar tentang perkuliahan di besar ini besar di mana ini jadi kau kita mau belajar perkuliahan di tapi mereka itu dari luar tempat mau belajar tentang perkuliahan besar Long ko stay ko mula pangget. Jadi club lo jom ibai ni nong pakai keyboard ni ba lambok ko ba. Ba men lihat idang ya chat idang diri apa WhatsApp group. Ba men lihat tu udang phone idang ya keren. Kana phone. Mana step induk kensan noi idang mo pentit ina no la plan. Itu balam long way ni kau kesulitan bagi lagi sangkai, bagi buat keleng ke rikasi buat baru. Jadi kejentuk kau ya hati ke profession juga. Kan kita kan undang ong nomor 30 mengemak pengen kelak nak sini. Keting kelak kensan di Pak Lombok apa belum gue ni nak thai kebor di balak penyau kata ni kam nak kau ni kena gue senior journalist. Kalau saya keting duk kau keting cak kebangun patlah dan periang tu muka. Ajar kensan. Nama tang menit kursi kecil. Idang petah kebangun diri yang ke WhatsApp group dengan Islam. Rebujim step ni juga baik dan so kita duduk kata-kata ini. Ngai dia sebenarnya ngai itu ini mentara kalak kesan-kesan. Nyideng-nyideng kejing-nyideng ke bacaan ha. Jadi kalau kita kejing tu kau pengaruh kamu perlu tu ini perlu jangan. Pada best waktu tu ini kita pakai kebor nak tu you. Ini kita pakai kebor balak sempang bang ni kam balak jio Islam tengru kalau kam barak bak tu. Kita nak kerman bahawa kemesin tu kena sak kejing kenal ini bagi kerman bah obleng ai kejing tak kai untuk jadi Ini kejing penduk lang kejing ni yang mungkin ya kenal ya kejing tray kejing ini nak kita long sai ni mah. Di balam ubah long unung ai mesin ya kejing kesan kejing ni. Balam ibaladon bangi lusnan ndai penyo terter. Da shimti kum editor yung nong sahima house nan ajar lah. Hadir gejing shimti gejing i ka kam. La treshitom ban penki ya kut khobor lagi khobor ke boper ban ra ban persat no simbiang ha ki khobor ki ka awaya ka leng ke berkasi. Dei hau bunai Jun jong u arah Jun Julai Ogos gitu. Jong Muslim arah jarsa hagoi ke meeting kaba mau buram bro yang nong seng yang kut kubur mau klat not ba ike bolong seperti ipa cuma kadang kejing meeting kaba juki armut aing sa ka jungi hamu perang but dapat kerpangi balam dak mau balam ngam sola syuk ban pengiai kut kubur mari ledir ngam dodon pring kejing ko jing kia but Soba ni habat pelak nak bendino ekor kuba. Hak kata dia keren kejuki aku punya kirang ba.
balam iong ba tunginya persiang fisik ai po dengan hendru punai kumu edito balada na feel balada ngamla te selek hinda mo pi ka ba pi sobit na ka benta ukot kubo Andre klanda persiang pasoba kalau kucing let no but tunginya persiang lak but kalau kio suki ada jinya tu istom lang kalau hisya ke kepala kita hari yang akan tam matan news na meladon kat beri ngelai kisni ke basniu bagai kisni apa bat kedika jingduk nong ke bakhau na homta ka jungi kolong maka jingelam ke jungi ki umat ki jauh habang ken mau tunut kapang nomor ba homta me mangau bala don kat beri ti kediang ti kemon Kamping ke ini ikut kubono tu di sini. Kalau sisa ke kalau tak pelat yang asiman, yang kesam ujungi, but nyelum lang hang ni, but tanpa sih penting lagi ke, kau bajing sak kenal nak tak ujungi.